Rusia kembali merilis rekaman arsip memperlihatkan penampakan Mariupol usai diduduki oleh pasukannya pada 2022 lalu. Mereka tampak memasuki sejumlah bekas markas-markas Azov. Rekaman arsip tersebut diunggah di Telegram pada Jumat 28 Februari 2025. Koresponden Perang Andrei Filatov menunjukkan pangkalan Azov di sekolah Mariupol yang diambil alih oleh pasukan Rusia akhir Maret 2022 kemarin. Pemeriksaan tersebut menemukan barang dilarang di Rusia, seragam tentara SS, dan simbol-simbol unit pasukan Jerman. Только что в нее зашли морпехи, отработал здесь танчик. Сейчас аккуратно продвижение вперед. Это первая казарма, там вторая казарма. Очень много ожидается мин ловушек, поэтому очень аккуратно здесь надо быть. Вот здесь у них получается между первой и второй казармой они выкопали себе траншею для безопасного перемещения. Вот в полный рост переход между двумя зданиями. Бандеровские против плюс своего лидера не стало выбирать. Очень много бронежилетов. Прям вот. Вчера мы двигались через эти пятиэтажки. Написано, смотри, Украина лучшая, смерть русским. В синем логове. Не, ну так-то, конечно, фашизма на Украине нет. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.